Ibintu 10 byagiye bihurirana mu mateka y'isi. Urakaza neza ku yindi episode ya Trumpet TV Rwanda. Hagiye habaho ndetse hazanakomeza kubaho ibintu bitangaje cyane mu mateka y'isi. Niyo mpamvu muri aka kanya mbonye ngiye kukubwira ibintu bitangaje cyane kuruta ibindi byabayeho mu mateka. Ahari wenda wowe wanabibonera ubusobanuro. Ku mwanya wa mbere turahasanga umuntu warokotse bombe atomike zose uko ari ebyiri. Tsutomu Yamaguchi ni umugabo wagize amahirwe kuko yarokotse bombe atomike uko ari ebyiri. Imwe yatewe ku itariki 6 z'ukwa munani n'indi iterwa ku itariki 9 z'ukwa munani mu 1945 mu ntambara ya kabiri y'isi. What are you talking about? Igihe bombe ya mbere yaterwaga, Yamaguchi yari ari muri business Hiroshima. Kubw'amahirwe ntiyamuhitana ahubwo arakomereka gusa. Ku itariki 9 z'uko kwezi ubwo bombe ya kabiri yaterwaga yari ari iwe i Nagasaki, nabwo kubw'amahirwe aza kuyirokoka. Ku mwanya wa kabiri turahasanga gutinda cyangwa se reka tubyite gukererwa. Mu 1958 guturika guhambaye kwabayeho ku rusengero rwo muri Nebraska muri Amerika. Gusa igitangaje nuko mu bantu 15 bari bagize korali bagombaga kuba bari aho ngaho nta n'umwe wari uhari kuko bose bari bakerewe. Rero gukererwa kwabo byabakijije iri turika ry'akataraboneka. Twabyita nk'aho ari igitangaza. Ku mwanya wa gatatu turahasanga Miss Unsinkable cyangwa umwari utajya urohama. Iyi ni inkuru ya Violent Constant Jessup wavaga muri Argentine, wakoreraga kampani ishinzwe gutwara ibintu yitwa White Star Line igihe yavaga mu Bwongereza. Oh, that's good. Ariko igitangaje mu nkuru ye nuko yarokotse inshuro 3 zose kurohama k'ubwato gukomeye kwabayeho mu kinyejana cya 20. Ubwa mbere hari mu 1911 ubwo yarokokaga impanuka y'ubwato bwa LMS Olympic bwagonganye n'ubwa HMS Awake. Mu 1912 nabwo yarokotse impanuka y'ubwato bwa LMS Titanic bwagonze urubura mu nyanja. Nk'aho ibyo bidahagije, mu 1916 yarokotse impanuka y'ubwato bwa HMHS Britannic avamo yakomeretse gusa. Imagine umugore umwe gusa. Ku mwanya wa kane turahasanga umuvumo w'iya 4 Nyakanga. Ku itariki ya 4 Nyakanga aba ari umunsi w'ubwigenge wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko ukaba ufatwa nk'umunsi w'umuvumo kubera ko abaperezida bamwe ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bapfuye kuri iyi tariki. That's absurd. Yego ni ukuri kuko umuperezida wa mbere wapfuye ku iyi tariki mu 1826 yari Thomas Jefferson. Amasaha 6 yakurikiyeho hitabye Imana John Adams. Imyaka 5 yakurikiyeho mu 1831 James Monroe nawe yitabye Imana kuri iyi tariki. Ibintu bitangaje byahuriranye ku baperezida ba Amerika ku iyi tariki ya 4 Nyakanga. Ku mwanya wa gatanu turahasanga kuvuka kwa kabiri kwa Enzo Ferrari. Kongera kuvuka nyuma yo gupfa cyangwa se kuvuka ubwa kabiri ni topike itavugwaho rumwe cyane ku isi, ariko ngiye kukubwira kesi yihariye. Urumva ushaka kumenya byinshi kuri yo? Yes, please. Iyi ni inkuru y'umugabo witwa Enzo Ferrari washinze uruganda rwa Ferrari ruri mu zikora imodoka zihenze cyane ku isi. Yapfuye ku itariki 14 z'ukwa munani mu 1988. Nyuma y'amezi 2 umukinnyi w'umupira w'amaguru w'umudage witwa Mesut Ozil yaravutse. Igiteye urujijo mw'iyi nkuru yabo nuko aba bagabo bombi basa. Bikaba bivugwa yuko habayeho kuvuka kwa kabiri kwa Enzo Ferrari. Ese wowe urabibona gute? Urabona bombi basa? Reka menye icyo ubitekerezaho muri comment. Wibuke gusiga comment yawe. Ku mwanya wa gatandatu turahasanga umwana w'umunyamahirwe. Mu ntangiriro z'1930 Joseph Fisrak wari uri gukora mu mihanda ya Detroit muri Michigan. Mu buryo bubabaje umwana yaramanutse amwituraho ahagama ku bitugu bye. Uyu mwana yari ahanutse mu idirishya rya floor ya 4. Nanjye ndumva bineye ubwoba.
ariko nyuma yo kurokoka hashize umwaka n'ubundi Joseph ari gukora kuri wa muhanda, wa mwana yaramanutse yitura mu maboko ye. Kubw'amahirwe nta n'umwe yigeze ukomereka. Ku mwanya wa 7 turahasanga inkuru ibabaje y'abavandimwe bitwaga ba Ebin. Iyi nkuru irababaje. Why do you say that? Kubera ko aba bavandimwe ba Ebin banyuze muri situation hari muri Nyakanga mu 1975 mu mihanda ya Hamilton muri Bermuda, ubwo imisore w'imyaka 17 witwaga Erikson Lawrence Ebin yagongwaga atwaye moto agapfa. Ariko igiteye agahinda muri iyi nkuru ni uko nyuma y'umwaka umwe umuvandimwe we nawe wari ufite imyaka 17 yagonzwe kuri uyu muhanda atwaye moto, ndetse agongwa na taxi yagonze umuvandimwe we itwawe na wa mushoferi umwe, kandi nanone itwaye wa mugenzi umwe. Ibintu bitangaje cyane kandi binababaje. Ku mwanya wa 8 turahasanga Hashi. Namaze kukubwira ibintu byinshi byagiye bihurirana, ariko iki cyo ni amayobera. Mu 1974 mu ruganda rwa Pepper Bridge Farm muri Pennsylvania, umukozi umwe yaguye mu mashini ikora shokora mu buryo bw'impanuka. That's terrible. Ariko witondere iyi nkuru kubera yuko uyu mukozi yitwaga Robert C.H. Hashi nk'izina rya shokora yitwa Hashi, kandi n'uruganda rukora iyi shokora rukaba rwarabarizwaga muri uyu mujyi. Ibi bikaba ari ibintu bitangaje. Ku mwanya wa 9 ubutabera buri gihe burakwishakira. Justice always finds you. Igihe Henry Zegland yatandukanaga na girlfriend we, yahisemo kwiyahura. Musaza we arakarira uyu Henry ahitamo guhorera mushiki we. Yakuruye imbarutso nuko arasa uyu Henry, ariko kubw'amahirwe isasu ntiryamufata, ahubwo riragenda rigwa mu giti cyari aho ngaho. Hanyuma hari mu 1893, nyuma y'imyaka 20 mu 1913 uyu Henry yagiye n'ubundi kuri cya giti ashaka kugitema, ariko ahitamo kudakoresha ishoka ahubwo akoresha dynamite kugira ngo akirandure mu mizi. Hanyuma habayeho guturika, rya sasu ryari ryaraheze muri cya giti riraza ryikubita mu mutwe wa Henry riramwica. That's scary. N'ubundi ubutabera buratinda, ariko igihe cyose buragushaka. Ibintu nababwiye byose byagiye bihurirana, ariko iki cyanyuma ngiye kubabwira cyo nicyo cyahuriranye mu buryo butangaje kandi burenze. Ku mwanya wa 10 haraza kurokoka impanuka y'ubwato kwa Hugh Williams. Ku itariki 5 z'ukwa 12 mu 1634 ubwato bwarohamye ahantu hitwa Menai Strait. Abagenzi 80 barapfa uretse umuntu umwe gusa witwaga Hugh Williams. Mu myaka yakurikiyeho nabwo ku iyo tariki mu 1785 ubwato bwarongeye burohama hahandi nanone, abagenzi bose barapfa uretse umugenzi umwe gusa witwaga Hugh Williams. Mu myaka y'1820 n'ubundi ubwato bwongeye kurohama hahandi, abagenzi bose barapfa, harokotse umuntu umwe gusa. Yego ntago wibeshye, ni Hugh Williams. Birumvikana ko atari umuntu umwe, ahubwo ari abantu batandukanye bagiye babaho mu gihe gitandukanye, ariko bikaba bigiteye urujijo kuntu ibi bintu byakomeje kugenda bihurirana. Buri nkuru iba ifite ibintu byayo byihariye ndetse bitangaje. Ese hari indi nkuru yihariye waba uzi? Niba wakunze iyi video ntiwibagirwe gukora subscribe kuri Trumpet TV Rwanda, kandi ntugende kuko ndacyahari kugira ngo uhe izindi nkuru zitangaje. Yari Warden the Great ufatanyije na Ishimwe Vanessa.